Nak bina kekayaan is 100 times lebih mudah when you and your spouse are on the same page. Dan saya bukan nak kata ni because you have 2% adding to your wealth pool instead of 1. That's not what I'm saying. What I'm referring to here is direction. Because you can have dua orang yang hardworking dalam satu marriage, tapi sebagai contoh, kalau seorang is trying to build wealth and seorang lagi asyik spend everything yang masuk, memang susah lah nak bergerak ke depan. Seorang nanti kata we need to save more, seorang lagi kata kita deserve to enjoy, seorang nak invest, seorang lagi nak upgrade kereta, nak rumah lagi besar, nak holiday yang mahal-mahal, and eventually money becomes a marriage problem. Bukan semestinya pasal duit tu tak cukup, but because there is no alignment when it comes to money. Couples yang berjaya bina wealth together faham satu benda: your spouse is not your financial competitor, your spouse is your teammate. Tak semestinya you berdua kena mempunyai personality yang sama when it comes to money. Kalaupun seorang tu lebih suka spend, seorang lagi tu lagi suka save, that's okay. Yang penting both of you kena agree on the bigger picture. Apa sebenarnya yang kita tengah bina ni? Kita nak hidup macam mana dalam the next 5 years, in the next 10 years? Nak bebas daripada hutang, nak ada financial freedom, nak bina assets untuk anak-anak, nak retire dengan tenang. Apa sebenarnya destination kita ni? Pasal kalau seorang tu tengah tengok ke kanan, seorang lagi tengok ke kiri, atau seorang lagi tengok depan, seorang lagi asyik duk tarik ke belakang, confirm you akan penat. Yang paling ramai couples tak sedap is this: marriage bukan sekadar sharing a home, raising children and paying bills together. Marriage is also about building a future together. Jadi kalau selama ni you berdua tak pernah duduk bincang pasal duit, maybe it's time. Bukan untuk salahkan siapa yang lebih boros, bukan untuk kontrol siapa yang lebih banyak spend, but to ask one simple question: what are we actually trying to build together? Pasal bila dua orang mula bergerak towards the same destination, you akan nampak betapa powerfulnya marriage bila dua-dua berada dalam satu team. You tak perlukan pasangan yang millionaire ke, you need a spouse who's willing to build it with you. Pasal kekayaan yang paling best bukan bila seorang tu berjaya and seorang lagi tertinggal. It's when both of you look back one day and say, we built this together.